Boru bangu pe dialak berenami si parsaranon. Hot dui boru sinaga, tong dui boru ni tulang. Jalo mainan nang helaku ulah salah. Las doroha di bagasan ulau tasadarion molope bangun hamin arona siantano parserakan alai sada dohita lumo memang di bona pasogit pinoparya pungta tugas sinaga sitoluopu sisia ama na parjolo molope di sibur magodang di borutta nasaur di hahotan nasida nagabi boro sinaga tarida doi hasadaun ni rohatta martaba matutu di ulaun sadarion di hahotan ni beretta helatta di parsaut di borutta di bagasan sadarion alenang pesongoni di hamu di hahanami di hita namar hamarang di pinoparyapung tatoga sinaga sadado lada huana, sadado lada nang tuboru. Dang tudal marmeme anak, tudal marmeme boru. Sadado idu poda ni opungta tugas sinaga. Alani posrohanami di borutta di son, di helatta narak mamodai mahita. Rak martangiang tutuhane. Asatong nasidaga berumah tangga natama sitiruon. Di tonga-tonga ni keluarga masyarakat lumobi manang diadopan di debatang alani balgado tajalo sinamo ni borutta sian raja sidauruk ala balgado tajalo sinamo ni borutta totu lubi balgado pasatonami dihita namar hamarangi hasahatan ni ulumas di bagasan tikyon ope lasmaruhani daging nang parto diota alani hatani nama tua nama dok ditaba hawa tuang mapai sulu di tautuba pasu-pasu nasyak kita marga sinaga mamasu-masu masikop debata Jahoba menang si po pa ikoy Pak kamu rapdot pemuron nami Raja Sidoruk mata petok kami nanaing pasahaton jepar nagok mau patulang tidak me atong titi marakuk dono naima ulung namar tapuk ulung isi marlasuna ulung aku jalo hami titi marakuk saya godang ma pasu-pasuna hemat tutu dono naima tong songon atenin tua pot pijewi tong dui mar gulang-gulang boru bangu pe dialak berenami si parsaranon pot dui boru sinaga tong dui boru ni tulang hemat tutu. Jadi yang kiparutul molo buruton di hutan namion dikit digres menit doon buru sinaga mon. Jadi mulai sadarion sada buru mahita tu buruton. Rak maradopum mahita tu buruton. Dia molo hamu di Jolo, hami matong di Budi. Dia molo hami di Jolo, hamu matong di Budi. Baik di hutan nasida. Jadi yang kiparutul memuka mulai sadarion rap udur mahita pahihut-hut nasida jadi itu pengantip dokono masongon hatani na dua-dua dakkan ni arirang pihak di tongonan badam munan asu jari sirang tot di muna marsi gonggoman giring-giring mata gosta-gosta tu boras misik koru setibu mahamuna mengiring-iring anak hut mengopo-opo boru pernipakat ma tu pernihotang manang tu dia pe berek kusi parsaura do buruk ko mangalaka setu sima muda pada bota pasamota Putih dalangan mahami nang pe holan langsung lintas songonon takasong libat damang di siba ido holan na jolo Capito veritiknya mana sana,
pada Satabi di hamunan Dotakan doa sahutan Narotu pesta uju Di anak nabio Nungaurul behami Doh parboro Pada botok kamu tulang di pangolyo Nalaho pasahato Ditemaraku po Narotu jolo buna Nariat nalo Bulung na martapu Tuburung di siman lasura Di jalo mati timarangku Hidok mahata pasu-pasu Nakali haudua Bae pancamuran direre Saya hodoi boru ditula Boru sepedi ala pere Saya hodoi boru ditula Boru sepedi ala pere Lere hita mangolu Sai sahatma Tupang gabe Horas Horasma 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 Horas Julu mau lihat tema di debata, mau lihat tema nang dihita. Dihamu lain nami iboto nami. Las doro hatta di ulaun sadarion nabo hita rapak. Nama buaton yana kota dahuk burutas dan bagajoron Tuhan. Nama jalo pasu-pasu perbogason perdongan saripeon. Opelai itu Ubok kami dison ulus las ulus sitang gorabu pasama magwarna. Oma patad dahon nang markahotan yanak komu. Jalo mamatutu ulus pasamot mana moti nauli manading gamon. Ditong-tong muna keluarga, ditong-tong muna namar hamarangi. Lumobima di nong sikop paromemu di jolom. Mol hami madok di baru namyon memehon ma akalun nadinggan bihama adat di Sumatera Timur bihama adat di Bona Pasugiton dumobima di borukku di soni batok kuna saur umalaw naddo humaradat siyak kami takas doho pagti utami anggoho iboto na biar na sobado ho tuhami saluhutna akan atorasmu Lumobi mamar kasinaga na dong di Portibion. Anggo hahotan ni sobam perida do tuhami dang mariber hami markasinaga na dong di kinegrian di kecamatan Simanitoon. Idolas ni roha. Lumobi manang di laikon. Tung na baru tubuh pe tulang. Sangat luar biasa. Jadi ido ala hormat tamuna hami pe biar do gabi mabiar hami mamerek kamuna. Ala nih dilas niro hatta sadarion upatu pahami ma ulus las ulus sitanggorabon adok kata ni nama tua ator hatiti togu-togu ni lopu ator haduka togu-togu ni horbo nang saurma tua mahamuna dilaiku do ibotokku patogu-togu pahoppu sahatu namar nini sahatu namar nono tapi karena gabe hudulan lagi na jadi podoman asiruhani Tuhan martabat-tabba mapasu-pasu lumobi manang sinadongan Mose Ulos pasamato Ulos nauli Sikat cakrapuo Pasahatokku matu hola silan sapon Pasahatokku matu hoi topinarimo Bagi doa Tuhan Umar hinte-hinte Ulos pasamato Angkiat pai pasti bacalah horas-horas Jalan pepeng saur batu hitabe Anak minum ngagabe laku Morukin ngagabe paru mampu Persia cuak kita dia karena hurang Bature kita dia karena hurang degan Dapat sidik mapar sarisian Taulah homah-holong nasihat Tuhan Karena homah-holong namar siya holongan Rapa udu kita tudolok tu keluar
Etiope pahoton nakka pasu-pasu nasihat debata marhite hame akan atoras muna. Pasaton nami no boras birdison. Birpoki bahul-bahul pas salongan. Birma todita salhutna julu-julu manang akka pangok. Matutu. Dikit. Kalau hela kami sudah mengerti dan pas bahasa Batak kan itu. Jadi baru kami belum, Yuli Ayah kan belum kan? Udah bisa sedikit-sedikit. Bunga benda mang. Oh, ibeki haun dah dosa nih. Oke lah, baik terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Harapan dari kami orang tuamu, baik yang dari Medan, Berastagi Kawan Jahe, begitu juga yang kami di Samosir ini, sungguh sangat luar biasa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita. Di mana dalam satu hari ini dan kalian berdua telah menerima pemberkatan dari gereja melalui inang pendeta. Harapan kami dari orang tua, biarlah apa tadinya renungan singkat yang inang pendeta dari Filipi 4 ayat yang keempat itu sebagai pedoman di tengah-tengah keluarga kalian. Itu nanti dibaca ya. Itu sebagai pedoman hidup kalian di tengah-tengah keluarga. Kami pun sebelumnya juga gitu. Apa isi daripada pemberkatan dari gereja tetap kami ingat itu. Nats ya. Untuk renungan singkat di pesta berkenan kalian di tengah-tengah gereja. Mau lomukruk helakon tergotil kurum nai. Ya. Biasa gitu. Kami pun ini mertuamu ini, natorasmu ya, orang tuamu. Kalau marah aku sama dia, terus dicubitnya aku gini. Jangan marah, Pak katanya. Harus gitu, ya. Jangan karena ada makanan yang enak-enak kita di tengah-tengah keluarga enak ya. Apapun itu, ikan asin pun lopan, tahu lopan? Ikan lauk-lauknya, ikan asin pun itu kalau sudah saling masih holongan, saling mengasihi, itu enak itu. Ke depan supaya rumah tangga kalian, rumah tangga yang bisa ditiru di tengah-tengah keluarga, masyarakat terlebih di hadapan Tuhan. Itulah harapan kami untuk kalian berdua. Adok katani nama tua nama dok tubuh lakla tubuh sikoru di dolo ni purba tua. Tubuh anak mahmuna tua boru dongamu namai saur matua. Matutu. Ni patiko kusur huto pinitabian tu dia mangalakka tu si mahamuna dapotan persaulian. Sahak suru tinogu tu bortean ni tigaras. Lele kita mangulung buhut maita. Matutu. Lima baca cerita. Asal upas atami. Oh, kaya mah. Betul lah. Asal upas atami. Satani sauron koina dohot helaku naung tinodomi marana nang marporu maho jalasaha saur matuai peo masudena padani nabi nasahat ni paditai tung naso cari sirang koina so sinirang dihamatiani
mantar helaon di buamon tempat paradato ninna ade makuba sinuladinggan baik di ulaon namar dongat sahuta keluarga Sidauruk baik apalagi di tengah-tengah keluarga hula-hula tulang ade jadi buam mabah muladong keulaon hisah-hisaho sarupa doi malawod doho isidaji doho igalungan hamyak ka tulangmu ya lumabima di baru nami di son ya ini baru munte ini ya dari Tongging tapi dia sitik-sitik tahu dia bahasa Karo nah, kalau bahasa Jawa ya paling ngerti samalah sama baruku ini kalau bahasa Jawa kalau bahasa Karo dia kurang apa Kurang Ade. atus. Jadi mana ngadiga pehamuna lau tu Medan ya sebelum berangkat ke sana ya langkah baiknya ya cuman pamit aja ya biar tahu rumah gubuk derita orang tuamu ya itu jadi songoni manang dihela nami bahasa tami mama terhelaon lasmar honi daging nang parto diomu pas maun buan maun tu halamuan ni rohani tu hatta ate dong nonam dokon ibu aku pertijiun asal mama orang ina tangbuy ate tangbuy songone Aku dua mang. oh lo jadi lasmar habda ate bye mama kusit neon